nikada da kažete za njih da su šaka jada, jer oni su šaka ponosa. Kosovske majke, kosovski oci, kosovski starci i starice i kosovska deca koji odbijaju da odu sa svoga i vašeg i moga Kosova zato što čuvaju ne ono što je njihovo, nego ono što je naše. Danas širom celoga sveta, svuda gde Srbin živi, širom zapadne Evrope, Amerike, severne i južne, Kanade, Australije, Pacifičkih ostrva, sve do Južne Afrike, danas se Srbi sastaju i danas svi zajedno činimo jedan veliki venac, venac odanosti, vernosti, svemu onome što je sveto i pošteno. Ali svi ćemo se mi, draga moja braćo i sestre, danas razići. A onda bi trebalo da počne najdelotvorniji i najglasniji protest koji je nebo ikada čulo. A znate gde se taj protest dešava? U tišini vašeg doma, na kolenima, braćo i sestre, na kolenima. Gospod nam znake šalje koje uporno odbijamo da razumemo. Gospod nas posećuje znakovima milosti svoje, nekad blagim, a nekad i oštrim. Nemojmo se buniti, braćo i sestre, ni protiv Amerike, ni protiv braće Albanaca. Kažem, braće, jer je Sveti Sava ostavio amanet i to je samo srpska plemenitost vođena lepotom Hristovom mogla da kaže: brat je mio ko je vere bio. Ali baš zbog toga istini se mora pogledati u oči i zato nemojmo kriviti njih, ali pogledajmo malo šta smo i koliko smo mi sami uradili, koliko smo mi sami napustili svoje Kosovo, koliko smo dozvolili, draga braćo i sestre, da mi i naša deca postanemo toliko okakolizovani, McDonaldsovani. To su stvari o kojima bi trebalo razmišljati i vratiti se onome što je izvorno i što je naše. Činjenica je da je današnji svet jedno veliko globalno selo, ali je isto tako činjenica da mi, pravoslavni Srbi, još uvek znamo i čuvamo tajnu dve najsnažnije i najvrednije definicije, a to je definicija obrazovanosti. Danas u ovom našem gradu sa mnogo univerziteta i fakulteta ima toliko mnogo obrazovanih ljudi, ali obrazovanih ljudi koji su kraj očiju slepi. A naš predivni srpski jezik, tumačenjem velikog i svetog vladike Nikolaja, kaže: nije obrazovan onaj koji škole i fakultete ima, nego je obrazovan onaj koji obraz ima. A srpski pravoslavni narod danas čuva ne samo svoj obraz, nego i obraz celoga sveta, obraz međunarodnog prava, a sve to zahvaljujući onoj šaci ponosa, šaci srpske dike, onoj maloj ali odabranoj braći koja danas u suzama svakoga dana na kolenima Gospoda moli da mir nispošlje, a da se Srbi svuda po svetu obože, umnože i slože. Neka vas Gospod blagoslovi i dokažite danas na kraju ovoga skupa, dokažite da je svaki Srbin i svaka Srpkinja najveći gospodin na ovome svetu, jer kaže srpski jezik: nije gospodin onaj koji se lepo nosi, nego je gospodin onaj koji sobom ume da gospodari, a sobom ume da gospodari samo onaj koji Gospoda u sebi nosi. Neka vas Gospod svemilostivi sve blagoslovi i neka vam da snage i istrajnosti, braćo i sestre, da na kolenima u klijeti svojoj, u molitvi Bogu
budemo zajedno sa onom šakom srpskog ponosa, ali trenutno najjačom baterijom srpske snage, jer Kosovo je Srbija zato što je Kosovo Božije. We are approaching the end of our program. There are many people here today that need